for association. Samre PreViewGh abepie our Obomeng Street. Eti egusua edi yani edi Easter na achi. Na sani yenyina yenim yakasa Obomeng Street a eba Kwahu Easter ne kase no ejina Kwahu Obomeng Samre yi ameno mo kase amohwami wa ayo Obomeng Street na yeguso ahwe sani edwadie ani sani afrisa anu afri twamu no san ana edwadie etie etidimachi na yemfawu anante ewo Kwahu Obomeng Street etidimachi ni yanko nkometo ye afi edwadie tisai edwadie ni de afi stane de nyo amakra last year no wo de bibi ba se Kwahu dwa so na fi ama in fact and price so dear Easter na anko ye every best 5 consonant so ede ne ho agim amade ton ayabasa de do obiem de ntia me hu ni say Easter na ntimi ama pan so ni school they say secondary schools na ayama ne kono enema ye toto no edoso we ye bi school by Tuesday nkola be start school enu nti no ni pa konfeni sika me ya de bia ensem fata na Tuesday oko school ayadan ene school ni so niam bebre ni ya toto utwa brakra wa deep pa abosusu atocho box yase yempe ya pe plastic chobox enu so kwa judo de ni siwa no akoto foforo in fact afi stane de Kwahu de me one price so de ne de ama enye kra ni sai bia mo se oman ni mo ayedin na bia mo ayire mo ntia oh aman ne de emu ayedin de abeka ni se emu ayedin sade bia abo ayedin eti emu ayedin eti yasra ban no onche ye bibi kakra se school ni kra po no tete ne ma bi so mayen ne yasoso yenye bi fantoduani ni se ne benya woden ne de ahwe ye mofra no enti na me numbers as me hu puna mo different enam no me watwe me wasanka me wakrantia me wakokotia me wo yuo me wakuo ni nyina bi wo mu ba menye bi mama sa edase Easter sana medi kan mama sote ye na ha ayo Obomeng Street na as ene aye Sunday aye Easter Sunday ya hwe sane adwadie etie menya ababa wa bi wo menchen a omoton aye tadwemu abo ha your friend condom sign a dready at ye pa a dready ye I'm out kakra compared to last year. How was it? Last year by this year since 20 I yes abandon your motor. Okay, 80 sir yakasa my percentages are last year any this Obama percentage See, I'm fan 100 last year 100%. So this a bit my age. What was the reason? Because of insurance. So no na say business no. Right. Okay. But in nature yeah. So my then. So I affect the condom. Oh, I affect the kakra, but baby because I affect the say we on your better so as a man. Sika no de ko fa na ye problem kakra mani ni manata mani won ba so mo should pressure gu so sai so sika no mo ye du sika no so ni system ni mo okay e da se me also who ye tire yare after say any this year who compare how was the business oh last year there buy na light off ni tin ma high kakra ba afi we there ya me adu tin ye kakra who side there Bajozi. Who side? Oh, me side there. Me fan say ye. Moto nuane ne nsase enyo. Aha, mo moto aduane ne dia, wo dia mo se amboa wo kra say ye buy kra light off na ebi samba e mom. Ai. Ba me side there, me fan say me ne man na me charge ne ade nti light in there. Light sama ha me this year. Nti no bibia koso ye. Compared to last year, and then oh, last year the many anje wo kra ba de afi de many age pa. That's it. Easter so de e koso ye pa. Nti next year so yesan wa. Yes ye da se pa. Afi nko meto ye. Afi se na etinkwam. Na bibia akwa kama so maye. Edwedi e tse. Eye kakra na mom no ase afi de entimi ankọ tse se na last year ko ye no.
sɛ na nka expect sɛ ɛnyɛ na anyɛ saa ɛnso yɛhwɛ a ebia na nsuo no totɔ no a na yɛtotɔ nsuo no so ka ho na yɛhu ne saa nso ɛyɛ yɛsi nipa amma saa wɔn nsusu yɛ mu saa na tie. This year the nipa amba bisa mehwɛ last year no kwa na efi Wednesdays no kwa na hu sɛ nipa wom ba we efi Wednesdays no kwa na mu nhyɛ da anyɛ hye bɛnt kaka di fi yawada ɛnɛ Sunday yɛka sɛ ma percentage compared to last year ube rating is saying oh metuma aka sɛ last year no nipa bɛyɛ bia 70 a this year mɛmɔ bɛyɛ 50 70 this year mɛmɔ bɛyɛ 50 ma look